Mungu hakusema kwamba atakubariki kwa njia nyingine isipokuwa ya kutumikisha mikono. Alisema nitabariki kazi ya nini? Sasa usipofanya kazi, unataka baraka zitoke wapi? Na ninatoa onyo kwa wazazi ambao mnalea watoto, hamtaki kuwapeleka katika mafunzo mbalimbali ili wajue kile ambacho kitakachowasaidia baada yenu. Mtoto anakomaa, anafika katika miaka 18. Leo sio kila mtu ambaye anabahatika kupata nafuu ya maisha katika masomo. Kusoma sio vibaya, ni vizuri kusoma, lakini licha ya masomo, wakati wa makonje na vingine, tafuta kakazi kenye mtoto wako anaweza fanya kakumsaidia alede ya ile masomo. Kuna watu wengi walisoma leo wana vyeti, lakini ukiangalia kazi zao ni ile tu akili tu walioipata, lakini sio ile cheti inayowaweka. Wanaishi kwa nguvu zingine ambazo walizoingia ndani licha ya masomo. Na sio kila mtu ambaye Mungu amempangia kama baraka zako zitatoka tu kwa masomo. Ninatangaza hili. Tusome vizuri ndio, lakini mikono yetu nayo tunaifundisha nini? Apare ile diploma tuko nayo, nini ndio tunaweza fanya wakati diploma haijapata nafasi ya kutumika?